Dobro veče. Zahvaljujem se redakciji Zbornik satira i humora Balkan kreativne radionice koja je pregledala moje radove i uvrstila ih u Zbornik satire i humora. Predstavit ću svoja dva rada i reći nešto o njima. Prvi rad je Ma šta mi kažeš, plemićko poreklo. Mali Mrkadin je podelio stavove istoričara. Mali Mrkadin tvrdi da ima plemićko poreklo i po majčinoj i po očevoj liniji. Baba Jula, koja ima 120 godina, tvrdi da je plemićko poreklo malog Mrkadina podjednako jako i po očevoj i po majčinoj liniji. Ona izjavljuje da je po majčinoj liniji Mrkadinov ded bio drvoseča u kraljevskoj šumi, a baba čuvala kraljeve ovce. Po očevoj liniji Mrkadinov ded je bio kerovođa, kada kralj ide u lov, a baba je plevila luk u kraljevom vrtu. Veliki deo istoričara potvrđuje Mrkadinovo plemićko poreklo, a jedan deo istoričara smatra da je baba Jula zbog svoje starosti pomalo senilna i da su njene tvrdnje nepouzdane i da se ne mogu uzeti kao nešto što ulazi u verodostojno razmatranje. To je moj prvi rad, reći ću nešto ukratko o sebi. Ja sam Marica Lukić, rođena 17. decembra 1966. godine u mestu Grbavci, selu na Blagim obroncima planine Majevice, opština Zvornik. Do sada sam objavila 13 knjiga, od toga 2 romana pod naslovom U nedoumici srca i roman Vikend, 3 knjige pesama za decu, Pogled kroz prozor, Šumska prodavnica i Novosti iz bakine škrinje. Jedna knjiga postoji koja je knjiga Lepota spoznaje, u njoj je sadržaj uglavnom lirska proza. Ostalo su knjige poezije. Moji recenzenti i urednici knjiga su Duško Trifunović, Pero Zubas, Dobrica Erić, Moma Dimić, Obren Jović-Savin i tako dalje. Moj drugi rad koji je ušao u ovaj zbornik satire i humora u izdanju Balkan kreativne radionice je jedna šaljiva pesma Veliko srce ima Mica. Hvali mi se moja komšinica Mica da je za nju ljubav sitnica. Ona ima čak 3 dase, pa ima viška ljubavne mase. Kaže da joj prijateljica često pamet soli, a ona joj kaže da od viška glava ne boli. Kod nje je povoljna ljubavna klima, a ipak se žali da problema ima. Problem ima poštar Pera, jer ga ne voli njena kera. Kod paora Đuke grube su ruke, kad je zagrli nastupe muke. Udovac Mile, kad svrati iz šetnje, ne silazi kod dijete sa trešnje. Rekla joj jednom komšinica Jula da to nije ljubav, da je to gungula. Mica reče da nema srce kao od graška bobicu, u njemu ima ljubavi za još 3. Ja vas pozdravljam, veliko hvala redakciji Balkan kreativne radionice.